أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan bu tafsirning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Niso surasi 38 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Kelib to'xtab qolganimizdan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ular mallarını kişilerge körsün sarf kıldı. Ular Allah'a işenmeydi. Ahiret günügümü işenmeydi.
Kimki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyruq bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh? Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nim zini bo'ladi. Alloh ularni obdan biladi. Qilmishiga qarab jazolaydi. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Biz her bir ummetin bir guvohchini keltirgan ve ey Muhammed seni ularga, yani ummetin içindeki imansızlarga ve günahkarlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Kafirlar ve payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomat kunining dahshatini ko'rganlikdan yer bilan tüp-tuz qilib etilishni, ya'ni yerga ko'milib tuproqqa aylanib ketishni orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yushirolmaydi. Ey mu'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima deyotganinglarni bilgininglargacha junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno, g'usl qilmoqcha namozga yaqinlashmanglar. Agar kasal, ya'ni kasalga suv ziyon qilgan bo'lsa, yoki safar usti bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pak tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Alloh haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Alloh bandalariga haraj bo'lmaslik uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Ey Muhammad, kitobdan, ya'ni Tavratdan nisb berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mollarininki gumrohligini setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan izishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Xo'sh. وأعتدنا والذين ينفقون أموالهم وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم رياء وسمعة ولا يصدقون بالله اعتقادا وعملا ولا بيوم القيامة وهذه الأعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان ومن يكون الشيطان له ملازما فبئس الملازم والقرين. Biz bu azapni şunun o'xshash o'zlarining pul mollarini riyo, shuhrat va sum'atning jahdidan ko'z qilish uchun mushunda xarajat qillar uchun bu azobni tayyor qildik. Bular olsa Allohga haqiqiy ravishda tasdiq qilmaydiganlar va hech qanday bir amalni qilmaydiganlar, yaxshi amal qilmaydi. Vala qiyomat kuni ishonmaydiganlar bular. Bu yaxshi bu xildagi bu yomon amal olsa, uningga shayton da'vat qilgan amallar bular. Kimiki shayton uning hamrosi bo'lgan bo'lsa, nima degan yomon bir hamro va nima degan yaxshi, nima degan yomon bu mulozim. Va ayyu dararin yalhaquhu
لو صدقوا بالله واليوم الآخر اعتقادا وعملا وأنفقوا مما أعطاهم الله باحتساب وإخلاص والله تعالى عليم بهم وبما يعملون وسيحاسبهم على ذلك. Немзин олатты да, қандақ бір зарар қошып қалатты да, о зарар олаға, егер Аллах тасдиқан болсыды. Ақырат күнігі тасдиқан болсыды, олақ немзин олатты. Олар қандақ бір зиян қошып қалған болатты. Аллаға ва ақырат күнігі чо, итқади ва әмәли жәтті тасдиқан болсы, олақ немзин олатты. Ular Allah ular bergen narsadan pul xərcləyən bolsa, mal xərcləyən bolsa, onun savabını Allah'tan kütüşülən və onu faqatla Allah qılıqıllam onç qılışlan qıyğan bolsa, ular nemizini olatdı. Allah subhanahu taala ularni və ular qılğan ularning əməllərini obdan bilgüçüdür. Allah aş qılğan əməliga qarşı ulardan çok birden bir hesap alıdı. İnna Allah Teala la yanqusu ahadan min cezai amelihi miqdara zarratin ve in tekun zinata zarrati hasanatan fe innehu subhaneh yuziduha ve yuksiruha li sahibiha ve yetefaddalu aleyhi bil mezidi فيعطيه من عنده ثوابا كبيرا هو الجنة. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala bir kimninki qılğan əməlinin əcr mükafatıdan heç qanday bir nərsini çox wala bir zərr miqdarını kəmay tutmaydı. Gerçi bu amel bir yaxşılıq cəhətdə bir zərrinin eğirçiliği, zərrinin vəzn miqdarı bolğan bolsun. Çuqum Allah subhanahu wa taala bu əməlinin üzünü çox təximi aşırıb onun mükafatını, əcr cəzasını, savabını onun sahibi üçün çox egis üçün təximi köpəytib durdu. Və o kişiге öz nimizlen texim artıq bir işlen, onun əcr mükafatını həssilab aşırıb bir işlen çok merhamet kılıdı. Ve öz huzurdun çok cennetin ibaret bolğan bu büyük katta savabını berdi. فكيف يكون حال الناس يوم القيامة إذا جاء الله من كل أمة برسولها ليشهد عليها بما عملت وجاء بك أيها الرسول لتكون شهيدا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربك. İnsanların hali kıyamet günü nim bu gite kaçan Allah subhanahu wa ta'ala her bir ümmetin özünün peygamberine aşı ümmetke o ümmetin kan etkini qarta guvalık biriş için Allah her ümmetin özünün peygamberine bil epkâse o kullet insanların ahvalı qanaq gite o kıyamet günde. Ve hep kendisine ey Peygamber aleyhissalatü vesselam senin ümmetinge guvalık belki üçün. Hakikaten sen ularga ço Rabbinin elçilik vazifesini ço ada kılıp yetküzdün. يوم يكون ذلك يتمنى الذين كفروا بالله تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه لو يجعلهم الله والأرض سواء فيصيرون ترابا حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن يخفوا عن الله شيئا مما في أنفسهم إذ ختم الله على أفواههم
وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون يوم يكون ذلك bir güniki buludu şu ahval boğan günün üzüde Allah Teala'ga kapır oğalla peygamberge karşı çıqqanlar ve o peygamberge itaat kılıp egeşmegeli boysunmaganlar qandaq kılıdı şunda arzuq bizde eğer Allah ularni ve ziminni tüp-tüz bat barabar qiliyotgan bo'lsa-kina degandek ular hammasi tuproq bo'lib ketishni, to'pib ketishni mushuni orzu qiladi. Hatto ularni qaytib bir tirilmaslikni. Ular hech qanday bir narsani Allah subhanahu va taoladan maxfiy qilish qodir emas. O'ziniki ko'nglidagi narsalardan. Chunki Allah subhanahu va taala ularning og'ziga, ularning og'zlariga mehr uryapti, pechtiryapti. Ularning a'zolari ularning qilgan atginiga mas holda, shuning muqobilida ularning ziyniga guvohlik berdi ularning a'zolari. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر ولا تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجد إلا من كان منكم مجتازا من باب إلى باب حتى تتطهروا بالاغتسال وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء أو حال سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء للطهارة فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله تعالى كان كثير العفو يتجاوز عن سيئاتكم ويسترها عليكم. Ey Allah'a tasdiq Allah. Allah'a çömpütüp Allah'a hakiki türde mümin ve Müslüman boğallah. Allah'ın peygamberge tasdiq Allah. Allah'ın şeriti boyunca iş gögeller. Sıla meslik halette namazı yekimi bulmanla. Yani namazı ada kılış emas, namazı yekim bulmanla. Ve o namazı şu tumanla. Hatta ki nimi deyişinlani bilip onun bir farkıda bulup onu ayrıyalğın kadar meskalette namaz yekim bulmanla. Ve çıkım buldu bunu özü Araqның özüne her qandaq vaqtda, meyl namazın içi, meyl namazın sırtıda, her qandaq vaqtda, her qandaq holatda keskin araqni haram qilishdan burun bo'lgan bu. Demak bu araqning o'zini keskin haram qilishi 4-marhalada, 4-bosqichda bo'lgan. Buningdan bu oyat va buningdan burunqisi mansux bo'lgan. Va namoz qilgan bo'lmanglar. Agar sizlarga bir junub yetib qolgan bo'lsa, hadasul akbar sizlarga yetgan bo'lsa, namoz qilgan bo'lmanglar. Va shunga o'xshash u namozning o'rinlarga, namoz qilgan joyning o'ziga yaqin bo'lmanglar. Qachon sizlarga shuni
hadasıl akbar junub yetip qap qalsa. O namazın orunları qaysiti? Məsləhətdir. Yani junub halati turup meske yakın kilip buna yakın bu kapmanlar deydi. Lekin lam sizlerinin içinladın bir işikten bir işki üç maksattan manda koğan boz meyli. Mesela mesleğin içi de oylu su aken. O hatva aknım, imma aknım, ya ki mazna aknım iken mesleğin üzdüm da bir oylu su var. Junupup kaptı. O an bu junuptun paklın üççün üylen bu mesela hammamninki jünüş orunun arlığı mesnin oylisi iken şöyle üç doğru keldiken. Eğer ma şekilde olmasa bu onun mustasna. Hatta gusül kılışılan pakiz boğan kadar bu namazdınki orunları olan meske yakın kip kapkamanla. Lekin la maturikla olan bolsa bunun istisna. Eğer sizler kesel altınlı bolgan bolsaňlar, o kesel altınlar bilen su işiltiş kadir bolanmaýsızlar. Yaki sefer halatda bolgan bolsaňlar. Yaki sizlerniň biriňla hala jaýdyn kepdi. Gaýt. Pes urun demek. İşte teven urun. Hakip kalmak, körüp kalması için başkalar. Ha tevenler bir urunda nim kılgan gep, tarasın durgan gep. Bu gayet yani teven demekçi. Bu öyle kinaya dingin demekçi. Bu hem de ne deyin kinaya degende ama da sıfat zikir kılındı. Mevsup maksat kılındı. Pes urun demek. Gayet degin asıl lügaten teven pes urun. Sıfat zikri kılındı. Bunundan mevzup irade kıldı ki bu necaset urne. Bu maksat kılındı. Ya kiptuslardan bırınla gayettin. Yani şu teven urundaki hala caydın kipt. Ya ki ayallarınlağa yakınçılık kıp kapsılı. Bu halette bu paklanış için su tapamasanla, kanda kılanla, pakiz topunu maksat kılanla. O top bilen sizlerinin yüzünlerini ve kollarınlarını sılanla. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala apuçallığına ait köptür. Boptu kılıvat Allah subhanahu wa ta'ala sizlerinin bilip bilmey, uqmay qıp qalgan, dep sağan, sahi nuqsan amellerinlardan Allah boptu kılıvatıdı. Ve o seyyiatlarınlarını sizlerden ço perdilep yepatıdı, boptu kılıvatıdı. ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطوا حظا من العلم مما جاءهم من التوراة يستبدلون الضلالة بالهدى ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهين الضالة على صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويتمنون لكم أيها المؤمنون المهتدون أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم لتكونوا ضالين مثلهم. Bilmedin mi sen ey peygamber Yahudlarının iş güçlerini? Bu Yahudlarga ilimden ibaret kişilik nisbisi birilgen de bular. Bular Tevrat'ın ibaret bu xil bilim ular kelgen. Bu Yahudlar qanday qiladi? Gumrohni hidoyatga setib oladi. Almashtirib oladi. Gumrohni hidoyatdan ustun bilib, hidoyatning bedeliga gumrohni elib oladi. O'zidagi hujjat va faktlarning o'zini tashlab qo'ydi. Ki bu hujjat va faktlar olsa, deliller olsa, o'qituvchidi bu nemene Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlik ikkenliginin rast ikkenligini uqturdigan
Delil hüccet paketlarni cho tashlab qo'ydi va sizlar uchun orzu qiladi. Ey mu'min, to'g'ri yo'l topgan mu'minlar. Nemin orzu qiladi? Sizlar tüptüz haq yo'ldan adishib ketishinglarni bular orzu qiladi. Nima uchun? Nimishqa? Ular sizlarmi ash Yahudilarga o'xshash ozg'un bo'lib davzaqqa barobar kirishinglar uchun, ashla o'xshash ahli do'zax bo'lishinglar uchun, ashla o'xshash ozg'un bo'lishinglarni orzu qiladi. Orzu qilib qanday qiladi? O'ziniki bizga bu Tavratdagi bu nurg'un dalil poklarni tark etib, dalolatni hidoyatning bedeliga setib oladi deydi. Xo'sh, oyat karimida ba'zi bir balog'iy taraflar bo'lgan bo'lib, o'simi qaysi deganda alam tara ilallazina utu nasiba. Ham bu yerdagi istifhom bundan maqsad taajjub maqsad. Alam tara ilallazina utu nasiba. Istifhom bundan murod nima? Qaysi maqsad qilindi? Istifhomning o'zimi yo'q bundan. Istifhomcho bu istifhomdan taajjub maqsad qilindi. Nima degan gap bu? Mushum ish bo'ldimi? Bulağımayna kitap birilgen tutsa, kitaptan kişilik nesis baba, hatta birilgen tutsa, muşundak tuğan tuğrukun bu, ahna bayqıyanmay, eksekti üzün kığını etkini yetmegendek, başkalarını üzünki, muş azgulluqqa davet kılıp, başkalarının mu üzgüşüş ezip geçini arzu qallık var mı? Muşun bir iş mi? Muşun bir bilim ehlinin iş mi? Degendek Allah subhanahu wa ta'ala buladın. Hayran boğan Allah. Alam tara ilellezine da bu yada istifham bu yada taaccub manası taaccub nokturdu. İnandım başka yeşteruna dalale. Yeşteruna dalale yani yahtaruna dalale demekçi değil. Bunun da istara tasrihiyye tebi'iyye var. Çünkü bunun da yestebdiluna dalale. Yoki yaxtaruna dalale degan bo'ldi da yaxtaruna bu mushabbah yashtarunachu mushabbahun bih mushabbahun bih mazkur bo'ldi qachonki mushabbahun bih mazkur bo'lgan bo'lsa istar tasrihiyya deydi istar tasrihiyya tabiiyya bo'ldi chunki bu pilni pildin istarelendi chunki pil deganni doim nimaga mastarga ishlatdi. Mesela morfologiya qoidasida, sarf qoidasida pil mastar kitobi kimning qarshida? Basriyning qarshida. Mastar pil kitobi demak kimning qarshida? Kupiyning qarshida. Bu Kupiyun, Basriyun bu ikki madrasa, ikki toifa orasidagi talash tortishlar bu. Şu vəcdin bu demek bu yerdeki yeşterune degen bu nime bu pil bu iştara degen bu masterge tabi yok aşka. Pilni masterge tabi o. Basrinin göz karşı var hep. Pil masterge tabi. Yani master asli pil per'i degan mushnu binoan buni aytdi arjah va aqvam bu xil ko'z qarash. Basiriyninki ko'z qarashi Kupiniki qaraganda mastar asli pil tabi degan bu ko'z qarash aytdi arjah Kupiniki nisbatan. Buni sar tasrihiyya tabiiyya deyishimiz shu. Agashgan, nimaga agashgan? Yuziga mastarga agashgan. Avval mastardan istar qilinganda nima deb yeşteruna dalalete degenin özgü bu yeşterunudun nimine bunu yestebdilunadın yaki yahtarunadın istar kılındı. Bu yahtarununu ihtiyar degenin üzden yaki istibdal degenin üzden bu iştirani kandak kılındı istar kılındı. Demek bu pilni pildin.
istar qilindi. Bu fe'l mastarga tabi bo'lg'achqa nima deyildi buni? Istara tasrihiya tabiiya deyildi. Bunun da istar tasrihiye tabiiye mutlaka. Mutlak deyişimiz bunun da bu vela nimige müşebbehka yani işte yestebdilunaga vela müşebbehun bihka ki yeşterunaga vela müşebbeh vela müşebbehun bih. Her ikisining qaysi birisi bo'lg'ay, uning ma'la yulazmisi shu tilga ham elinmadi. Ikkilisi tilga elingan bo'lsa ham undoq bo'lmaydi. Ikkilisi ham tilga elinmadi. Ikkilisi tilga elinsa ham uni istar tasrihiyya, tabiiyya, mutlaqa deydik. İkilisi tilga elinsa nima? Mushabbahning lavozimisi va mushabbahun bining lavozimisi ikisi o'rtaq tilga elinsa ham buni nima deydik? Mutlaqa deydik. Hem ikilisi mushabbah va mushabbahun bihning bunun ham ma'layu lazimisi tilga elinmasa ham zikr qilinmasa ham buni nima deydik? Mutlaqa deydik. Mana qarab baqsaq hech qaysi aloqador vala yeshtarunaga vala yaxtaruna bo'lgan mushabbahga aloqador bo'lgan munosib mulozim bo'lgan bir narsa zikr qilinmaganligi uchun buni istar tasrihiyya tabiiyya mutlaqa deyildi. Bugungi darsimiz bundan kifoyalimiz. Darsimizning davomi Alloh xohlasa at bo'ladi. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.